Na fotografijama možete vidjeti pacijentkinju koja ima uznapredovanu parodontopatiju, ima loš traumatski zagrižaj, njeni zubi su pomereni, isplivali, potpuno su klimavi, a desne su crvene, upaljene i sa prisustvom gnojnih džepova. U dogovoru sa pacijentkinjom u gornjoj vilici smo izvedeli sve zube i ugradili 4 implanta po metodi All on 4. U donjoj vilici urađena je režena operacija na prednjim zubima kako bismo ih učvrstili da mogu da nose most, a bočno smo izvedeli preostale zube i ugradili po 2 implanta sa obe strane. Ono što je bio naš cilj najpre privremenim i kasnije i definitivnim radom, ne da nadoknadimo samo zube, već i da sačuvamo formu desni, da bi to delovalo što prirodnije, naravno da bi bilo i funkcionalno. Možete da pogledate kako su se desni formirale, što je dosta zahtevno, ali eto, uspeli smo u ovom slučaju. Pacijentkinja je izašla nasmejana i zadovoljna, nadam se da će vam se dopasti, pa eto, možete da nam se javite. Doviđenja!